Emhlabeni bazana 117 egameni likaJesu siyahamba ngokukholwa endleleni ekhaya emanzini
ngiyabingelela ubaba umfundisi uJali, ubaba umfundisi uShayeni, abafundisi ababekhona engabazi obaba, omama, abantu abasha Sunday school egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngicela ukubingelela nomphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane igama lami ngithanda ngizamenini. Ngithanda ukubonga bazalwane kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bazalwane ngidumisa lo mhlabelelo lo. Bazalwane besidumisa kamnandi ephusheni engibenalo. uJesu Kristu inkosi bazalwane. uJesu Kristu ngibeka leli phupho liqale la liqale khona kodwa ke ngithanda ukufocusa la la kade kwenzeka khona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. Bazalwane futhi ngiphumile esikoleni kade ngikusona kulona iphupho mangiphuma ngasinayi iquantum ngaphandle. Kwiquantum engaphandle ubaba uNtsibande uyadriver egameni lenkosi yethu Jesu. Eceleni nangubaba umama uNtsibande la ngaphambili. La lesithi oqana ngosisuthule egameni lenkosi yethu Jesu. Ngizozamaraza babazalwane bese ke engathi ke size ke nathi bese siyangena egameni lenkosi yethu Jesu. Ubaba asitshela ukuthi singeza uJesu Kristu inkosi bazalwane bese siyalalela bazalwane bese siyenza lokho akushona bese siyangena egameni lenkosi yethu Jesu. Mase singaphakathi ubaba bese singene esigcwala sibaningi kule quantum emva kwalapho bese ke ubaba eqala imoto ayidrive egameni lenkosi yethu Jesu. Mase sidumise bona lo mhlabelelo bazalwane sithi siyahamba ngokukholwa endleleni ekhaya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamazi bazalwane ngobathi sidumisa nje mawuzobuka kahle ubuke with understanding ukuthi lithini bese uNkulunkulu beveza ukuthi sisohambelo lekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi bazalwane njengamanje siyadumisa ngendlela engafiki kuloba mnandi kade ngibuzwa lapha yana. uJesu Kristu inkosi bazalwane akekho kade enjani bazalwane besidumisa ngendlela emnandi engakwazi ukuyichaza engakwazi futhi nendebe zami engekwazi ukuphumisela injabulo ekade ikhona ezisidumisa ihamba bazalwane imoto beningafanga ithayi ayizange ime futhi kodwa ibehamba. uJesu Kristu inkosi bazalwane kanti beke besho ukuthi imoto iyivangele. uJesu Kristu inkosi bazalwane ngakho ngizombonga uNkulunkulu ukuthi hayi sikilona impela ivangeli lihambayo eliyekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi bazalwane sikuyimpela noma bekubuka kuyiquantum ngokwephupho kodwa kungaphekwa lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ihambile le moto yahamba bazalwane yahamba kumnandi bazalwane sidumisa kumnandi sidumisa ukuthi sihamba ngokukholwa egameni lenkosi yethu Jesu. Engicabanga ukuthi inkosi ibisiqhuquzela ukuthi kumele sihambe ngokukholwa sibe nefaith ekukholweni kwethu ngoba siyekhaya nje sizoba khona izimpi zendlela sizoba khona izilingo zendlela zizoba khona ezisingafani bazalwane endleleni. ushoda ngokuthi nobani kuningi bazalwane endleleni yesisibona nakho akwanele ukuthi la emhlabeni siyazazi sisabafokazi kodwa siyaphi siyekhaya bazalwane kodwa kumele sihambe ngokukholwa ukuthi nakuzona inkinga esihlangabezana nazo ngabe umsebenzi kungaba yini esihlangabezana nazo kuzogcina kulunga ngenxa ukuthi kumele sithi sifake faith kukhona konke nangokufika ekhaya ezulwini bazalwane simthembile uNkulunkulu ukuthi kumele sihambe ngakukholwa futhi ukuthi baba sizogcina sikubonile ekhaya sizogcina sibiza ngabanqobile bahamba ngokukholwa bashiya izolo bahamba babheke siphambaneni. uJesu Kristu inkosi bazalwane ngakho ngizombonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu lokho umoya wami uyamdumisa bazalwane kakhulu inkosi Jesu. Ngajabula ngiphaphama ngajabula usuku lonke ngajabula bazalwane manje ngisajabula. uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu omangalisayo ngokungaphelekile. uJesu Kristu inkosi inkosi nodadewethu ofikile la usisulo Sipho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye bazalwane. Ngesunday sathi masixoxa nje wasasho ukuthi mangithi hayi ngisamile emsebenzini wathi hayi kufuneka abantu emsebenzini wami ngayisenda bazalwane CV ngomsombuluko nangempela abamfonela ngawo umsombuluko lesibili bangibiza ku-interview ngaya ku-interview bengiku training ngomgqibelo ngomsombuluko ngiyaqala emsebenzini. uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu noma ngeke umsebenzi wequalification yami kodwa ngiyabonga ukuthi ngizokwazi ukukhokha rent ngizokwazi ukudla ngiyayibonga inkosi uJesu Kristu inkosi bazalwane ngizokwazi nokwenza engifisa uku-apply ngizokwazi ukuphila
uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa ngenhliziyo yami yonke bazalwane. Into engiyithanda ngoNkulunkulu bazalwane ukuthi uhlonipha inhliziyo yomuntu. uJesu Kristu inkosi bazalwane. So ngiyambonga kakhulu, ngize ngikhale ekhaya kwesinye isikhathi lapha endlini ngikhale. Nkosi wena uyazi, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngakho ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga nangabo bujali egameni lenkosi yethu uJesu umfundisi. Ngiyakhumbula ukuthi ngimtshelile ukuthi baba kanje ngimazisa ukuthi inkosi singihlelele kanjani. Bazalwane amazaka washilo inhliziyo yami imdumisile kakhulu uNkulunkulu. Sibazalwane khona izinto esidlula kuzona ngaphambili ukuze sizoqinisa abasuke bekuzona mase sidlule thina kuzona. uJesu Kristu inkosi bazalwane. So nami ngiyabona ukuthi kwijeni yami nami ngiqinisa ukuthi ngikwazi ukuqinisa abanye abobedlula kuleso simo mase ngidlule mina. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nangabo umfundisi babujali. Uma nje wakhuluma ngezi bazalwane ngezi ukuthi kuyagcwala esikhaleni sonke, kuyagcwala konke. Ngakho ngiyambonga kakhulu esho ukuthi nangoba ngihlale ngimtshela abantu abami ukuthi ngingenza ukuthi nokuthi ngendlela asho ngayo kwamane kwagcwala ukuthi inkosi yamdlulisa kwakadlula kukhona yena ukuze mhlazane sephethe ibread abanjengathi abaqinisa ukuthi hayi bo kufanele kube njalo ngoba nami egameni lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, inkosi uJesu masihambe ngokukholwa bazalwane. Siphethe ivangeli okuyilona sibikhanda kusho njalo babathi ayikhankameli right elekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi bazalwane, sikhankameli right elezulwini ukuthi nje kumele sithobe bazalwane, ngoba ngisho ukuthi even indumisa ade siyenza ibinokuthobeka okumangalisayo bazalwane, ibinokuthobeka. Masidumisa vele kuba khona oqambayo, kodwa laphana bekuyinto eyodwa lethule thina. uJesu Kristu inkosi bazalwane, bekuyinto eyodwa, akekho kade eyibone engcono kunomunye, akekho kade bazalwane bekumnandi. And leyo nto ichaza ukuthi kwanathi kumele sibe njalo bazalwane, kumele sibe nje enye into bazalwane emnandi. Inkosi yami siyasahamba ngalokholwa ngoba bazalwane siyezulwini la siyakhona, ayikho ngathi bazalwane kodwa siyezulwini. uJesu Kristu inkosi.